Ka St. Joseph's Church Maukar Parish, haka sngi ublei khat sao torek nopra, kala play perda ya ka jing sedang juga jing rakhe dap nyau pusan senam platinum jubilee jongka, da ka baken tiu ya ka lama jubilee da parish priest Padar Leo Yaubor, haka jing dan lang u Reverend Padar Pensar Kharsati, badu Padar Paulus Palamatam, ki assistant parish priest harangkat ki belasha khot sngoba, bad baro kinong kit kam jonga parish pastoral council, bad ki dukhot ki Jubilee Committee bapher. Kani ka jing sedang ya kani ka jing rakhe kalong baro shisnam bat kan kut haka khat nyau terek ukalaring kot 8,000 nyau. Hadian ka jing play ya usnam Jubilee lapen bo daga mas pekhoj balapen menta do parish priest Padar Leo Yaubor. Haka seneng ka kraw u Padar Leo ulaong bakani ka sngi bat ki sngi ban wan kinde ki sngi jing ai ngo usnam ban phaide ne ka por balas dang ya ka parish ha usnam khat khandai spa san powe. Ulaong bakom ki pat runget kane ka pateng kade ban sngongu ikilengdo ba menshua ki bala play ya kane ka parish. Ulapen kan mau ba Reverend Padar Konstantin Vendrame bam kwai hadwar ublei ulalong unong machra ban thet ka jaka jong ukeran pal ubade ukhar Bengali. Ulaong ba upadar Vendrame ulayaisha yeki ba bon kijing persha abat bon kijing balama da ka tu ka pateng ka ba nyau pusan snam menshwa ha ka ba kila ha ka jinget ka ba shitrhem. Ulayathu banadin u Padar Vendrame ki weiru kilingdo ki ba pateng ya ka kam shakri ya ublei kilamat bon kijing kila yaisha kila lenlade bat IT nadong shadong ban pli ya ka parish hajan jong ka yaudu. Ulakan tu yaki pai renget ba hauni usnam Jubilee dan kam ban penklan ya ka jinget ban sngow try ya ka balang. Ulapan pau ya ka jing sngongu ya baro ki bala no senyang nadu ba sedang ya ka parish na badai ka jing rehem ka jinget jongki ba ka parish kala nangkiu ha ka jinget. Lapan songkun shushu ya ka sngi deki program ba per ha ka no pai sngi. Bat menta hangni ngirum lang kum ki pai runget. Iblai rum na jan ba na jengai. Pan ken mau ya kita kisni iba ipai runget hakatu kasnem kapakiyo ya kaparis mokar. Idap ta kajing kemen idap ta kajing hon na kamensi mujongki. Bat kumju mangiru hakani kapor. Iken mau ya kata kajing kemen kajongki. Bat ngilom lang hangni. Pan rakhi bat ban play ya kani Jubilee ka platinum Jubilee jong ka parish ka pakarpan kalong hakata karukom ka pangit pendan buram ya ublay nang bu nang tao bosengi kalong bre man bre bat pa aila ini panlong isaki hakani kasni ka pamenta hakani kasni ka pakarpan sa koy ka po bat halo kata kanoren yelong Kisembok share kisembok rupa. Ngelong kisembak ki Duai ban pen kentang ya uni usnam wat ya kaparis ka jongi ha kani ka jingra the ka jongi ya ka snam Jubilee. Ingkar ku kerjo kagadak jong gading phna kadak do jing suspa. Haga kerteng ukpa wadukun wadumen sim bakuit amen. Oblay try ken ran nong bu nong thau nong penlong nong penman. Tuker ku tuker do ya uni usnam Jubilee jong kaparis ke jongi. Tuker ku yaki pat riungit jong ka St. Joseph Maukar Parish. Kerku yaki lengdo kibatrei hagani ka parish yaki reuniam yaki nong trei balang jong baro South Liki CMC padia baro kinong kit kambalang hagirukom ki bapher ay babaro bahaw ni usnam Jubilee nginangla banang pensan yaga jingit kabangilayo priang ay banginla ban imshid raham bangin ya terli ka way kumka parish
bat bangin yatuli ka way hagpo ka balang ka bakhuit ka jongmi kanang bangin la banying sakhi yami dagi duksa badagi kamba bhagi jongi ipania kini da ukris utrai jongi. Benar, bayau senam jubili, platinum jubili jangka Paris ke jongi, lapli hagani ke Kaliman.
Komen barang ni penkre ini ban simbenta hadir kemas aimu begini hukum sang dikisnan jika ku jika mulai mulai saya yang terparis itu dipendaki ngai kublai yaki para lengdo bayak trelang hagri ka paris ka jongi yai fra Paulus pala matam yai fra bensar kharsati yaki sistar na pro arteliki convent na Saint Joseph convent but na Saint Joseph dispensary yaki katikis kibala syong thai badia katikis badang tray yaki dekat juga pa PPC yaki presiden ki secretary jong ki sen kibangi don na parish atau kajing don jongi kilendo kajing don juga PPC kajing don juga katikis desista parkidong tray kampalang kan sulang tang hale mereka jingdon ke jongki ki para pengit ka aiben sem bat ka penklan ya kata ke jingya trikam trijam apo ka paris para pengit hagri ka sngi pli ya usnep jubili joka paris ke jongi ngawari ki bangin ya snap jar katukan di bawah Manaimu ya ulai, nagabenta kihinyaw ko santali isnam, jingayay kisnam jingkerku, kibaw ulai ulates say, hagani parish Saint Joseph Mokar, jar ini aduai, tapi jingsumo.